Sige, what? My viewers. Ha? Chocho, love you. Bapa, chocho mo. Pag-medyo kay Bawla ako, diri ko nag-birthday. Bapa kay Jaja. Ako lang yung isa sa gikan. Malta niya, Dubai ko. Wala, gapahan. Asa mo? Christine, nakita niyo. Oh, sa puti. Thank you. Si vlog ka. Say hi, Caroline. Say hi, Caroline. Si Martyr at saka si flowers. Orchids. Yeah. And here we have some plants. And this Nasa vlog, nasa guys. And here we have statues of the world from Russia, from Japan? No. This Japan. Yeah, this one's from Japan. This one's from China. This one's from what? Japan. This one is from Russia. Ah, Russia, And this Japan. this one's from Papua New Guinea. Nice. And here we have what am I showing, guys? Vlog. And here we have statues. Yan, gipangan lang. Gipangan lang niya. The statue lang. Say hi, vlog. Hi. Diyan guys, ipanghatod sa nila ang ilang mga gamit sa hotel sa ang gawas mi kay manihapon. So salamat kaadto sa treat ni mo Ma'am Jean. Diyan kanin guys, pag umangko na ni Ma'am Jean, followers po na namo kay ilan sa Aisa tanan ang mga isuon kay ilan niya. Si Martyr. Diyan guys, ang kita mi dari og makan-an dari mi sa kuan lantaw. So, Native Restaurant. Nami karon sa Lantaw. Native Restaurant. So guys, lami kadto ang mga pagkaon dari sa Lantaw. Daghan man kaso mi, 14 mi kabuok guys. Naigikan sa Davao. Bana sa igso ni Ma'am Jean. Napigikan sa Tubigon mga pag-umangko ni Ma'am Jean. Ga ice cream si Bibi ganda. So di para sa nakatilaw ice cream dito sa Pilipinas. So first time din ni Bibi Caroline din sa Pilipinas guys, kaya kanang grabing ka sobrang kadaldal nya mo lagi ni guys, nosebleed lagi ta. Me. You don't manage, give it until Marita. Hindi kayo nag-ice. Ayun na. Ayun na lang nag-ice. Asa ang ice ay Way ice. okay, murag ka na sa I like the candy, that one, that straw. And I ate it all. Nosebleed guys, nosebleed ta. Nosebleed ta ni Caroline no, gwapa kay buyag. Puno ang agad sa ko. Bago. Ay, hindi butangan og Daghang ka yung mga may panihap. gatas di malukon. Because it's so cold. A few moments later. Guys, Good morning, guys.
O naog ganis gawas kay ay sa ubos di ay. Oh no, please don't. You. No, I said what's here? Ala. So guys, mamahaw mi kay ang lakaw ko na meron madto ko na mi og safari. Ano ba yung sa ihang ko? Say hi, good morning. Bonjour. Bonjour, good morning. Asa ka mag-alisan? So, ano yung mga duwa kapit from Davao. Si Justin. Hi, Justin. Wow, ang ganda ni Justin. Ay, ganda. Ang pogi ni Justin. Kapag sa Smaritan, asa naman yung oras? Di ba 6:30 na? Nain gulo. Ha? Sabi niya dito ang ano, ticket. Oh, gali. Siya mag-una. Ito guys. Sa may kagrupuhan ako. So guys, manuri ekonomi, madto ekonomi og si pare, ja napatulay nga mong ubang tuon ja uban ko masuito lagi diri ja. Salamat jud kadto dani ni Ma'am Jean kay nakasuri jud ko ja. Maka try po ko ngadto og si pare, makita na na dito guys ag hangka mukha nga sigbin bitaw guys. So ready na mi guys kay na magsundo na mo nga ban ja. Puro na ni mga kamag-anak ni Ma'am Jean, igsuon og mga pagmangkin gikan sila ginabangga ja napigikan dani og Davao. Ito sa vlog. Hi Nico. Hi sir. Hi ma'am. Ano, karawan na lang sa vlog ha? Tawag sa vlog. Hi. Oh, hi lagi si Caroline oh. Hi mga pangga. Stop saying Caroline. Ay, Caroline. Caroline. Hindi sa Caroline, di Caroline. What's a lot of plants? So palulumi guys so si Pari. We're in one of the forest areas. Do you know what that means? It's so vibrant here. Kuha ninit. Buka food. Wala na, lipong nag-usa to ang higda na. Tama na sa ibus over. Okay. 40 naman ta. Wala ko labot sa pintada ha. Ayaw ko gyapis kita na. Kamu lang. Wow, nice kishan. Yan na, mga pang-reels na niya ko ha. Hindi sa dulo. Ingani ra na yung mga Ipataas mo na girl. Hindi sa kaya akong i-reels mo. Nananalig at mga kaliwat among bisa taon. Napay mga uwi no? Ay, naday ka nang yan ako. Nakita ko na yun. Parang yan no, para mag... Yes, yes. Hey, ma'am. So guys, niabot namin dari sa sud sa Sipari. So daghang ka mga tao guys. Pila mi dari. Ikaw, una ma'am. Matigado ni Ma'am Ginaida.
Madungawan guys sa si Pari. Nindot kayo sa tanan. Oh. Sumaw to yung muna agihan ganiha nga murag. Nice kayo sa buwan ba. Nice. So nagbayad pa sila datog entrance. So, wala entrance. Ay, iwan na. Yes, ma'am. Morning. You're gonna wait over there. Sige, sige, dai. Every pavilion yun. So, kailangan day nga manakay. Ay, sir, tabo. Naawin. Manakay dito, anak. Lakaw, baby. Let's go, baby. Manakay ta. Manakay ta. Where's manakay? Okay, let's go. 5-seaters in a row. Baby, baby. Ani, ma'am, sir? Careful lang, ma'am. Sit here. So, manakay mi dahil mi diri guys kay. So hello everyone, good morning ma'am sir. You're for another term for the White Lion Safari, Camel and Birds of the World, and then African Savannah. The rest all the way down is walking and self-guided tour. So kindly use the virtual map as your guide, or you can read and follow the signages along the road ma'am sir. For your safety, please walk always designated pathways and supervise the kids at all times, so no flash photography and shouting also is not allowed inside the park. The bird show will start 1:45 p.m. Safari Stadium. So your tour is mostly walking, trams is half in half out lang ma'am sir. Thank you everyone, enjoy your tour. Guys. Loh. Sige, udagan na ini. Okay na mo? So padung nami guys, mangita nami asa kamong mga igsuon diri. Kailangan dahil na ikuan kay basig mawa ta. Basig mawa ta sa. Daghang kay mga dagko kay langgam. Dari guys, mga una namong sudari kay mga langgam. Sige, Tarolin oh. Okay. Peacock. Caroline, look mommy. Caroline, look mommy. Look mommy. The tummy is ready. Rules and regulations here inside that you must have to follow, okay? So number one rule in here is if you have earrings and necklace, you have to remove or hide it. If you can, earrings and necklace, okay? Okay, then no shouting inside, no running, no touching of birds also. Then for your exit, just follow the cemented pathway because there's only one way in here. And a maximum of 10 to 15 minutes only inside. Then lastly, do not look up with your mouth open. Okay. Okay? Nami guys, daring sulod.
Gaplay. Na, deres. Ay, lapit na. Sa ubos. Uy, nalagi hining saka diri nga o ano. Snail. Kuan jud sila, naay silang gipuy-an diri kay naay daghan jud mga kahoy no. Makuan jud sila ba? So daghan na guys kanang pares buhi ni Nicole ba kaso lang kulay orange. Huh? Ilang ipangkaon mo sa nitas. Kanan nila eh. And also sa mag-seed is tayo na siya bukod man. Covered sa first day. Tapos sa second day. Please na po ko advice sa bata. Don't touch it. Ay. Oh my God. Hold it by your two hands. Ganahan siya buhok. Oh no, they're eating our. So guys, na ilang mga oh wow, correlate. Smile, darling, smile. Hi, ma'am. Picture. Come here. Auntie, mo lang ko nag-gulit. Come. Eh, mami, we'll take a picture. Tabang B, picture. Hello B. Okay. Okay B, smile. Okay. Come on. Nice di siya magpakaon ka kay na mudul sa nimo. So guys. Selfie daw sila.